Tuta. Gavana Mutuma. Tuta. Kadhuri Moronge. Tuta. Kadhuri Moronge. Tuta. Okay, Dangras. Karibu. Haya, tuweke makofi tafadhali, tukaribisha wageni wetu wa heshima. Lembesha makofi tafadhali, hata kama uko namna gani. Kofi ya heshima sana. Mbele haja kaenda tu bakwalia mzuri. Ni mbele hapo suti tu. Turudi hapa kidogo tafadhali. Tunaomba kwa heshima. Ni mbele bwinde haja. Collins bado hapo juu. Na Kenya baba endeje itokale haja rabini haja barabara ne mimi barabara mbele. Kujeni pande naomba tafadhali. Onyenyekevu akuru watu tijana na gomro mejani antu batari. Tukuje karibu tafadhali. Altobeto Motoere atabakaria wema vega. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono juu kama unakubali Bwana ni Yesu. Wewe vijana tafadhali kuja hapa mbele. Naomba kwa heshima. Kuja hapa mbele tuzungumze mambo yenu pia. Kuja hapa mbele, yes, kuja hapo. Nabona Kadhuri Moronge alia na Arua. Na gavana tumutuma tuedenkia relax. Sawa sawa? Mkafanya namna gani? Mnataka kurelax? Mnataka kurelax? Bwana wanasema relax, mkono juu. Hapo ile kinyadoro take tongoro kenyombe kuna Arua. Atane babo wale baraja ke tongoro ikaera nyombe unaru usiko na wasiwasi. Ibo kwenda tongoro kehera? Kwena imani ya tongoro kehera? Ibo wete mutumato meketongoro kehera? Bena Kadhuri Moronge? Ambo na njale gorobra we tongoro ikaera. Zobo kama kauri mbio karene mbio kanywa. Kinyanyo ni chia goro ichera go ichire jana ikanywa na itetinda kore na rire ma, si ndio? So Kadhuri alia na Arua. Weje teaja no to kwa interest yenu tetu. Na oni personale kinyote mbole tekiori mbije changamoto rapo ene aja. Oni ntorende mojumbe wenu miaka 10 teoma. Ndare mpi wenu miaka 10. So ipo menya vena chenu na kinyande kumara junction. Mwaka nda kinyambere kinyakeria ikwero athina yenu area number 1 nembio na inkomiona na medho. Ibogoro antu beto. Ibogoro buena thina barabareje. Beto tia buena thina barabare. Ibogoro tia thina reaja. Teoma. Etaran koere oni ndare MP ndio. Ntakarete barabara nena mikarete bwega muno. Actually ndo miretura kwe wekera na mina to thithete mantu ya menge so inkomenya. Challenge yenu besides mantu ya county government. Tera mutuma je ta kojokia.
barabara ejene national government na nebati kodibwa na barabara kumarami ne keria mwangara berenge na arake angwa nebati wedo ena rami araka iwezekanavyo. Na Kenya Rwanda haraja kutrodo na inataka na nyaki yumeta na Arua. Na ndeja teango chikora MP ole na Arua. Anku wakitere anto bakaria iba kwenda service kire national government. Teuma iba kwenda mbeta kwa William Ruto barabara jene kwenda ikororami. Iba kwenda mbeta mwana ndeka Thuri Muronge. Kana tabu kwenda bantu bwaro wanindo na bukirio utubaro tabu kwenda. Iba kwenda toja weko rami na tora rais lazima wako prioritize. Na hii ni kilomita kidogo sana. Kwanto veto ndeja kuboera onipwega number 1. Na toi na gavana Mutumantu Evenkia. Neke andaka ibu antato chenu ili aja na antato idabu bangerete chia county government. Na ni bejete anaru kija kote ni MP na Arua. Kodikera. Ndato igecha national government. Ni ile komwenda itedua no tunani ngeta na mbugedi na iu. Nari bati kubwa. So tuwejete na Arua tonto ba interest yetu. Oni bejete no to bakurira twaringira 2022. Na inda echide acha na ndaboromba kura cha 2022 kuma cha rais Mwangande zini kweli. So bejete acha kodingatia kura cheto cha 2022. Kura za 2027 isikusumbue. No to tamuntu edero kedora 2027. Lakini bejete kuboera no to 2022 ilazima to watanire na to director ya mweke na to watanira na ngwiri ile aja kalia location na abo egoji west ward kwa Jumbura. Tumewetegere mata jau. Tumekwenda to binga takura cha 2022. Tewa mwaringira ya Ruto kura. Tewa mwaringira kura cha Kenya Kwanza. So ujombe tumetembeja na Arua no to barabara jeje na mantu jange daraja leo. Wodi MP wenu miaka 10 kali eje Gakoni primary Gakoni girls na mwaka ngwire chonde ile naja na tuiteta nabwe to watanireta kwa wingi. Na naro ndo ugambe jaja twena ngavana. Ibo kwere twe ngavana county omero wale aja kubodikera. Ibo kwenda ngavana bomodikera na bora manto jenu. Wacha nione mkono ya ngavana hapa, mkono ya ngavana akiwa hapa. Zobo na ngavana aja kuleta wakalia kumaja neo mwisho jua Meru County. Oka unaja kilomita inka ijere idato ugeta Tharaka Nithi. Lakini antobobo iba bega sana ndiye MP. Kura ya mbele woni kojo ndiye MP kwa national government. Ndare tira nyuma aja itoreje society eno aja yakalia. Ibo wete ya kwanda boere kura. Inda boere kura area. Ibo kwenda kura ngenene. Ibo kure meria ringe. Area ile ringe korotia kura rengiri ita ingana ile. Ngirida to sindio. So brenda kura ngiringana to wachwa na ara ke minister ngirikacha kwa rais William Ruto. Brenda kura ngiridano. Ambo ne akoroba society barabara ya bokenjera ba society barabara media aja. So bwana ngavana antobabo iba kwenda kura nene. Na to wataneleta oni na ogwe to komba kubatevia bone kura nene no ndiborongerere ng'ombe. Wameongeza maziwa na mwaka iba kwenda kweli ba support na kura nene zaidi. Ama mnataka namna gani? Ibo kwa nataka jayu? Mnataka namna hiyo? So bwana ngavana ndiko ipoega no tuba kuijaja number 1 de MP mwaka wa 2013 2017 na garega ochwanga bona bonde bara to bareo ngabona orore wa mbere toja tudikera ntoba bakaria lakini ote muntu joko yadi moyo kwene kenda toja kudikira thina chanto baba ngabona waidere wabaireja twakaranwe miaka 5 Wototo ya no ya jake na to dikira de na cha county government ida babu boenda bodide wane county government ngabo no bodato eja wenga bono akore na wajira na kisirani ile mbaya kabisa ate takaboyo kama mafuta ambe takakovia lakini bwana ngabo na kwenda na Arua mape
that ndiaja ule county government na de muntu national government nikenda tuteja antu batu gwatanirite antu bakaria mbure kireke muhe ibo kona to gwatanira na county government na national gutuma na kadhuri tuteja antu raije ibo kona tureta manto ja national to gwatanira mutuma turetaja ibo kona to gwatanira tureta county government gento raije ampo nenjare gorobo kwa to gwatanira nigenda tukareta maendeleo aja jo to kera to ina kyo turenda muno bumenyi gwataniro nyo gintu kya maana era tungeria bagwatanirite ekwe mwemwe muneje ta kora to nyo skuru au ere msie bagwatanirite na ngavana bagwatanirite na senator na Kenya mpia kejero mwanga president utengo geire magage community so ngwataniro nyo gintu kya number 1 na onde seneta wenu mbugete ngagwatanira na mutongerie wonde na ngabone to gwatanirite nwe tuasaidie nikenda tuitangu ya kubutethi sasa sawa na ndivyo kwa ngabone to tukelia hebu weka mkono vizuri weka piga makofi 1 2 3 ingine asante gavana karibu hapa Keria. Asante bwana seneta wetu wa Meru, turinge iruiro wa seneta wetu wa Meru. Anto Bakaria, Bwana Yesu asifiwe. Anto Bakaria ni hata budhongi utuku. Ni uwethera budhongi utuku. Ende ukethera budhongi utuku na muthenya. Muthenya tega Bakaria aga mutuni njau. Anto Bakaria babwe bwe bangu bwero uri akwena wa nguvu. Mwere odhongi muno tuko. Mwere odhongo ya monyoro njau. Mwere boya nawe mwere odhongi muno tuko. Mwere kabatu atiri mano tuko tokari anteto chakaria. Anto Bakaria, Bwana Yesu asifiwe. Boko weru wa seneta wetu andete tenture neje. Ibana ba were tu na arua. Nande seneta ni boya nonto bako mbalikande ne ya Southimenti narua to atinda ndene ya Egoji West Ward na mheshimiwa Biuki na seneta Kadhuri Murungi agitutegaira kwa umbali akiuragia ni nabo kinya bugurura graskeu bukuzo inspect barabarera bugurura polytechnicu twambererie rukire ntore wetu Mukaragatene torura class narua to atinda na njende kithomo peke yake tutera tonga nteto cia health tutatonga nteto cia market anko watire njera ketha gogonda wiki Wantu Seneta Meru atakura bwana wandu ni Gen Z. Era seneta wetu ni Gen Z. Kinyagezera ni the Gen Z wengo ni Gen Z nonto ena inya ya kumatoka nonto wa Meru. Anto Bakaria, Bwana Yesu asifiwe. Ngugure ndeko amberiria rono aratwambiririe ku inspect maendeleo na arua na ara Mukaragatene. Twauma Mukaragatene tweya nture wetwa Mukusione. Twauma Mukusione tugerura ru class. Tweya nture wetwa Mugae Hill Primary School. Twauma Mugae Hill Primary School tweya nture wetwa Kirone. Torura class. Twauma Kirone tweya Kirone Polytechnic. Kuma utwe ya nture wetu Karao ku inspect barabara ya kilomita 5 ira county government ya Meru ebwithitie maendeleo ya Anto Bakaria ya umbekene nonto bwango atarero ya mutumo nto ethingia na seneta wa Meru wetu Kadhuri Murungi nonto nchamba eringa methega wa onda Mr. Speaker sir onda Mr. Speaker sir ekawa ilasima bilioni 12 siete Meru isawasawa nekenda barabara cia Meru cienjwa
nekenda twana twa Meru tukundu oturu ibana bena twana tuninia turatwa PP1 PP2 PP1 PP2 PP1 PP2 PP1 PP2 PP1 PP2 PP1 atiari manjenzi kabwa atogeri chembe sto mapema na bogea mdhuri ya bwana na ngataka botogetie machembe sto no bwengo ene twana tobwere ibo tokundu otorobo na power otorobo na eria otorobo embe otorobo na sukari bona ingredient tionza ile iga support igithomo kenda twana tokura na njirera yagirite necio mbesa seneta wa Meru akosukuma cie yete Meru ngwataniro nio ikareto tonga na weti na mbere ndene ya Meru antobakaria twatanirete na seneta otore na wea Meru itetie kwa seti ero uri akwe nawe Meru ya seti mwere nawe bwana mwere kinyagethe bwe mwankene otharaga na bwe babo boteba tharaga bwe ba Meru mwere Meru lazima ya seti twatanirete na seneta Kadhuri Murungi twaitethia sibitari yeto ya Meru Teaching and Referral Hospital ya Kinya level 6 ya Kenyatta National Hospital ibana bakuwa sibitari yeto ni itethwe nkathi ne thirikarira nene ekinya level 6 nekenda manto yara yatoma tweta Kenyatta National Hospital toyanganganira twemerwa ibana bakuwa sibitari yeto nitie kathi nere ko yanubo kwenda ndibu itetheria nture ita wade ayada ay keria ay kabi ay kaweria kabi manyan kuibwa nteto cia manjabu ndene ya Egoji West sub county kwena ndauma inyanture wetwa Mweronjo imurombo iyo ndoga ne jombogo ko iyo ndauma inyago mbogo nture nende exhibitari ni obo emetate ay kabi Karia dispensary bole ndaka itedwe goro tongela ndawa to change infrastructure nekenda twethera twende toteweta kuraya kuria matibabu na ndene ongoge ya thirikari ya county na ndebwera ntobakaria twatanirete na nchamba ye ayethirite gethetaira Meru ero uri akwe nawe guthetera Meru wera renge guthetera Meru na nebuo nonto woni na seneta Kadhuri Murungi turawere twiwatanira nikenda Meru beta na mbere nikenda tureta maendeleo nikenda twenja barabara babu inkumenya boyarethi bangombe chieria ngwatanirwe ekwa na Kadhuri Murungi twetakire President William Ruto twamwira bwana William Ruto arethi bangombe chieria bakuthirwa Meru turekerwa tuyautuchinka ero ure agwe na watu yautuchinka atwira babu ndirendo bwa mbeu ira yeta wa 67 ira ya pedigree ng'ombe yagya murutira ng'ombe yenda kwenda njau egekirwa njau ire batire kwendwa ngiri inyanya baatyo turi county government ya Meru tunenkeri mbeu ni national government twabwekira na ngiri imwe na maana yana Datu ninja rethi bakaria ibore rethi ngombe cheria watere ibo bogari nyamanto ya kula Agan toto siapa Anto Bakaria mpo twatanirete na seneta nkubwira bukeya wekirwa tuyautura tuwekirwa ngatwangirie mwe angatwangiria na ukachiarithia kayauka kahongoni turekira njau ya pedigree yangirie mwe na maana yana ira ye sex ikaitaka mwari yake utekarewa kwa urira bukethira nonto ikumenya baba ingiane ari miberia rira ng'ombe kethira ni kwenda kwa sub ukamatoka nara kirima quacks bet
ndingira sub county administrator na ndina sub county okwaja alikuwa Saura. Where is the sub county admin? Aiko, where are you, sub county admin? Dr. Majau. Aiko, sub county admin. Ofisi ya wanda administrator ina area aja Ikinoro na ina ndeuka kankwenda ku save kenda waibwa thirikari ni wikira mbeca kiondo kya mwananchi utekweye kuthwanya president ariya na mbeca etwikaira kiondo kana ngavana ariya na mbeca etwikaira kiondo ni kutwa into be subsidized and into be high quality ni nao tukonera mbeca boyairi ngethiragia mantu yorimi kwina kithi kya milioni manatha kya irio bya ng'ombe no ntu kuelewa ari thiberi ba ng'ombe chieria thina ciao ni thatu ya mbere ni mbeu yina bei nene muno ya igiri ni kwaga bya kuria bi na bei nene muno mandukene na ya ithatu ni mirimo so twatanirite na thirikari ra nene mantu ya mbeu kwariria mantu ya irio bya ng'ombe ni tuwaka factory ya mitungu ndenda kuria antu bakaria tuande into bieta wa sunflower tuande into bieta wa inkomea cotton itebwa na lakini sunflower ciabwa tuande mpempe nikenda twithira twina raw materials cia wiki kiri factory yetu ara ireka bwithia bya kuria bya ng'ombe na kinya bya kuria bya nguku itugwatanira antu bakaria ikithiria Mheshimiwa Gatangugi ungeoromba gitikia MP nturai kura ciawe ciariakwa na cia Gathuri ciana niwe waziri wa agriculture ndene ya Meru County na ninkuibwa ng'ombe ciina mirimo ikoreta thina na umatorene nenda muricire njecie kwa ya mandaktari bonde va veterinary baume bete maturene nikenda bayana vaccination ya foot and mouth disease ya lumpy skin disease na mirimo ewi enge yonde iko affect ndethia cietu itukuwatanira antu bakaria na ndembere kwita Christine Jiwingi bwana seneta wire ya owe ya twatanirite na seneta Kathuri Murungi tukauga nika twakomboa Meru turite otongeria burabwithirite bwinyiletia Meru utire tugetigiria kurubara bauano tukangavana ngavana Meru nionete ngavana kijana na seneta noe area ukumbana na ngweti ya Meru kwa utire tugetigiria kurubara bairinga kipua wakiwa ne oni ngavana nini nkangavana na mwekuru mwe barabo kumenya Kameru Meru yo ciara kurubaire na mwekuru mwekethiririo ciara tongeria antu bakaria babo to ciara tongeria verinde buto ciara na boka thomethia na ndi Meru turenda kwira kurubau bakua ni bonka baumba gukunga kwa kiandene ya Meru ni raciare tuchamba tungi na Meru nitite na mbere thirira tukwenjo itukwira ngai boya na ni kureta maendeleo ndene ya Meru na nandi antu bakaria President William Ruto ora utuma Seneta Kathuri Murungi na mbeta cha maendeleo ndene Meru turiua uno wetu karungamano ebe na Kithure Kindiki mwana wetu wa kuuma nturene atharaka na turiua Kindiki twirungamano kure kware gukie no tere tukenderwa mwana wa kuuma ntura inge tworwa wetu wa ntura kana neta bogua antu bakaria antu bakaribo kuwatanira na woni ibana bakuwa batwe tukarungamana Kithure Kindiki kware kure kuge mundu kuge wero na Mumero awere ompuria nae tena kiana kiayo Mumero awere ompuria na kayo ne kamunyiritha mpuria ichiengangi na kamunyiritha garakayo kani ni eteta kuromba mbarathi so tuteta kuromba otethio kwa deputy president ndeira inge nara bagutulazimisha kwa tukandamiza kuume gitaria Kenyatta yeye gitaria Moi
ye gitara Kibaki ye itara Uhuru Kenyatta ye itara President William Ruto iwe nkora turikanire na deputy president owetwa Kithure Kindiki wo kenda mutano kunga iya amutharimete ya deputy president wa Kenya aimo Meru no rego genda mwana we ya president wa Kenya aimo Meru ogeria njara getho genda ne romba my brother ne romba ero ore agwana we ne romba era mwathani woni nkenda mwana kwa president wa Kenya nkenda mwana kwa deputy president wa Kenya na ndi mwathani na tutharimite na mutana wetu wetwa deputy president Professor Kithure na nweto karungamana na nweto ria Meru turi antu batharaka Nithi turi antu Baembu turi antu ba Mount Kenya turi a Kenya no antu Meru tukaribiete gite kia president more than tutathithia renge in history ya Kenya kwa huo kethre ibo kwenda twita kurumaira kara na ara State House deputy president president wa Kenya 2032 ni dai ni lazima towate president Ruto mbaru ni kenda president mwaka yo 2027 mwaka yo twigite no nto siasa ni interest tokeo katua anga one term patwe one term Meru one term no kwere Meru one term we kethera twiromba barabara tukanenkerwa tukaromba factory ya uya irobya ng'ombe tukaewa tukaromba Meru ya sete tukaewa tukaromba Gakoromone market tukaewa tukaromba Mwichwene market tukahakirwa tukaromba mini city ya Ntora ya Imenti Central au Mariene University tukahakirwa kwa kwenda mbibingi uwe kwe binjo kwenda na ito ethenya waka State House ndene Meru kakwe binjo kwenda so anto bakariena tugeya gutero egita tukera wate batyo to one time baraba kuwa one time ibaraba akinyangire ngweti yao bae waitebya cabinet secretary ba kinyanga ba brilliant to ira babwetherie babwe bore aremi na boyaremi ibwe kaira imera bienu ke fertilizer ibwe kaira imbi bore ma ibwe kaira mayani fertilizer kwe mwaka bwegere fertilizer yare ya kuuma nombi mayani ya dhata yauma kwere nawe 2024 Ada ai fertilizer o ibwegere na mayani ya itakilo ya odaburu kwa twega ya pregra gitararo inusu kilo otebyo bya umereko ende anto ya weibo ate ibaba kuromba itemero eba eto irabato one time mwereko kadra no buterwa ngwe weiwo kinyere ani ana na dhere mamora no kuwa fagia wote no fagiro ishedia na uruke nara kwawe nara kadutumburi mukorora noe oreko urawambiririe Meru County akeya kaka thambia no ntote bingia kwenda Meru ne irachiarire nchamba ikomba kuthetera Meru twina Senator Murungi na mutuma ntwethingia utebingia Meru bakwenda kana ne ate anto bakaria he kama shinani two term wazee mbwekse Mbogi ni mbwekse kama shinani huyu wetu huyu anatetea wa Meru huyu mchambe Meru igetekea Kenya kia deputy speaker ni oto kwenda baraba kuwetia getekea sijui senator anto bate na mbere bate na nyuma ibareke mchezo getekea senator gena mwene na nyambene na ara turawire twe nyambene ne kwambiriria nchero weta mwanka na ara mutuati turawire Senator wa Meru ne Kathuri Murungi
imenti ni ogwambiriria Nchero Mwanka keria ya wa Senator Omeru na Governor Omeru ne mutuma twethingia Senator Ikathuri Murungi, President William Ruto, Deputy President Githure Kindiki. Teutorekania karia togorekania ukiria njara we mbwekse ketongoro wawe na yellow we na ngiona uri ogama gya yundi we na thina iriku mbwekse wa oto thirika na thina iriku ndego no thirikari asante. Karibu bwana Spika. Kuwetegeria kugamba ambo nenjale kuroba baigwa message ya wana gavana amwere kusema ukweli maketa kigerio utamuntonge umarerete akili ya wichamero arebatigweta jawani bwija atwa bainge bawa kadhuri eteta kuroma wetekia gavana lakini nde kuona kowekera mutano oja weta mutuma twethenja gitene kia gavana ndona kweli na kuomba gusukuma aya weka makofi mweka makofi pamoja, weka makofi weka ingine mwakavo kedio vaisi ndio. Lakini nkobwera kweli ngwatanero anto bonde bagwatene Kathuri Murungi bagwatene na MM bagwatene na gavana bagwatene na rais wa Kenya na deputy president kutema anto twetwa tokena huko Jarema na kinadha mwerijo boinyeria sisi tutashikana pamoja wote nikenda tomba gutethia community ejere haja soko bwera ntagete sobari na olibuije ntaragia mando tekomenya ndona towekera mutuma thela ndera sia gavana Omeru nenda areo mbele mstari wa mbele kuhakikisha Meru eteta mbele kulimba kerere na korumana muntu oreo rumanire na itwagetene tabia eu no yo kwanene ona arua ni arambiriri tabia eu ni arambiriri kwa na mwera na relax na kinyako yataka chokone court mwera naro kusema ukweli wacha tukutane na yeye na mutuma kwa ndebe tuone nani atakuwa gavana wa Meru. Ibawetakia mtoto wewe? Ibawetakia jato shindana nwe? Wacha takoti muachilie tuone. Wacha koti muachilie akuje arundi. Amero tesa lakazi wakwenda barenda linda ship. Eko mina etete. Vituko na sarakasi intobia zamani. Na Wameru wamechanuka na wanajua mahali wanaenda. Ndienda bwane muhimu atokevia. Uwetegeria muhimu atokevia. Oh, deputy Abuja. Kwena DG. Asante. Thank you bwana Speaker. Nande oni kwanga ikwagoramba ngaishini MM. Digerei antoka yundi. Digerei ndaka. Kidogo wazee. Digerei mbogi. Kidogo. Oni kwanga ikwagoramba ngaishini MM. Ndene ya wondi ya Egoji West. Ntakuona ringi. Ndamutiera nyuma no ntware mbere ngava no tegeroka twete tokaruore anga kila tororete na rui last binana kakwenda tothiria ngoe na ntuko imwe ate ntuko wenge ngava na ntekwenda tuusika na manto ya githomo ndenda tuusika na manto ya sibitari ewenge tuusike na manto ya barabara ewenge tuusike na manto ya mathoko ewenge tuusike na manto ya roji anga bana njowone keberezi murume MM ninge gwebunge tugeta Meru ini Goji West niko twatura mwanka ntukumeta turura gerasi otuko ndamwera ndinji matoke nani na seneta totirimane na ndo bakaria nawe torure gerasi suguru yeye yayeta wate Kadogoya primary school so ndinji toyo
mwekuru mumiru muthomure kana ekuru baraba karakara miru na kuira miru mbu mbecha siaibatwa miru ikamatoka nondu mbecha itenda kelele mamora are kuira miru mbu amiru bathina na ndito ina mwekuru muthomu wakili wina mind wina beyond birabi kuendekana mwekuru heshima no deputy omiru na restore dignity ya ekuru ndene miru tika tokethie loi deputy gavana tokethie tupige makofi kwa sababu ya deputy gavana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde ibuthongi na ruogoro ibukuigwa mwega bukiona gavana Meru County na bukiona senator Meru County bagita na eriangoge amwe betete o amwe na arua ntobeto be Egoji West na arua gavana wa Meru County tutinde tendene ya wadi eze yenu twena mheshimiwa Mbioki urewe mheshimiwa wetu ukaretie Egoji West na narwa tutindete kuona developments irasi biria bionde biaki egitaria gavana Mutuma Ntwethingia irasi biria biake ritwana twetu twa irasi bia chekechea twana tura tunini aibo komenya gavana Mutuma kuma tamweze twana twetu itokonywa choro sukuru bopigwa ibo komenya utamenya twana twetu gavana atobangirete twethire tukinyunya uchoro sukuru na bato toma go inspect na tukuona ete irasi bia bionde twakorokera twana twetu tukonywa uchoro sukuru ibo komenya gavana Mutuma na bangete ndakachieto batonya maskuru che MYS na kukurokera MYS ayuthi beto bakethera bakiona training cia njara ciao kwa hivyo aciari betu boigwa ndakachieto egita riare gakinya ya kubatonyithia ndene ya polytechnics cia matora kukurokera ke MYS tafadhali bajokieni ibatonye bathomithwe na baewe ganto bakwambiria ngugi ikenda bomba gwiteria na njara ciao. Eu ni leadership ire kwendekana ndene Meru County turenda tuongerie baraba kuona mbere baraba kuomba ikuretera antu betu into bakadithia development tuatinda kuona mantu jaria gavana Mutuma athithetie ndene ya Egoji West including njira iria joketie ire flagship project yawe na kwa antu be Egoji West ndeboromba ndemware wenu ndemwe ekoro ageteo ureo ko represent ekoro bange ndene Meru County wamama hoye gita ire kinyetera gwekera heshima kere kana kere leadership ya ekoro ogware mwekoro uri mutongerie ndene kanisa uri mutongerie ndene gikundi wogwe we representative wa ekoro bange na ore tutonga area ndene nja cietu mbigoro ya kuro beto uno tugwerete gutongeria Meru County twenderete mbere ikenda tureta giteo ndene ya county yetu iturare tukotegwa muno buthuku kwero antu ba Meru County thina ya kuringa kelele kuringera korokerere na itukumenya kuro beto ibatwendete muno kana kuro bote twendete ibwendete kuro benu na nande toriuga batwe turenda kuongozwa ni gavana Mutuma Ntwethingia gavana ambaye ni kijana gavana ambaye ako na maono na gavana ambaye anafanya kazi na waheshimiwa wengine ndio turudishe heshima ndani ya Meru County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na niwaombe tafadhali ukina tutam bukarika na tutam ya gavana Mutuma Ntwethingia ombonia nina ndekeza ibo kuga tutam ya gavana Mutuma mbonia ni tutam na bokore rueni ikathuri muronge nonto kathuri muronge betenie bena mutanongina bagita iranguge emwe bagita nguge na national government bagita nguge na Rais Ruto uno to kwenda Meru County beta bagekira 10 State House bakajokiria to ba Meru into biria bie Nairobi
bagaturetera itende inya batwe Meru marera na yombe igokura ibwega sana na mwathani abutharime. Asante DJ. Pigia Deputy Governor wa Meru makofi. Mwekuru urari kuinika ari betu akenika heshima ria ekuru mwankari turari tuwe kwambiria kwendia ari bagi Meru meabenda chua mburi mwanja meariere na ngondu ingana na ndi barari be kuinika value ona arachokeria value ya ekuru ingere mheshimiwa makofi ndio huyo mzee wa kazi na umenya tego West yagenga bana batera kuita every day turite West tuka inspect roje gavana no Meru yonde mbu ingire makofi alienda tubura kirazi mwangaza agenda chuo tuku Karia oye Bwana asifiwe. God is good another time. Kama ukaraja kama tego iretwe na aruga tori ngeri meseme taweto na gavana wetu tulo mweretwe okeria ni jara kebe kama mweretwe oni tena mandoja mainge tokwejete na gavana ko inspect miradi ya maendeleo twakida kuma ba ile tia muthenya na twarekeria kabogo ya kurugura kirasi ya ECD kakwenda kuga ujo antobeto bego US na Meru County kwa njumura batwe toteringa siasa ya Irumi toteringa siasa ya mabarau na tugakaria atongoria bena ndafu narera mtu agokera akaruma Kaburi Moronge arebaru meta Meru muzima narera mtu agokera agachambia motuma ntwithinkia areba chambetie Meru muzima no ntobwae batwe ibwije mbarera twarwaga mbara miaka ere na mbara kote mtu Kaburi ahoraga kote mtu motuma ahoraga ni mtu achiolira wengwa na nduga mtu huo kweta keruma wa Kaburi na ba motuma nerume MCS no to batu tore MCS ne to impeach na kawera na tamo impeach na no to ba kore makurutera antoba koji goge no to ba kore kurutera antoba Meru goge na kore akogwatanira no tongoria bure murio batwe Meru le twendete heshima Kaburi Moronge onto toraga ogwete agwete mike oregwa Kaburi akiaria tata cia muntu bati tutete kerie Irumi na tutekera siasa mtuithinke toruga ibwega muno munene no ntukuma kweja goko tori ndareme to kidai koriuga karia kaka no toborere de Irumi na ndi lakini yo kweja kwage amani na jambe jaga ndenda ko mama kamama na bojokerie kabo antobakaria ora botora bonkaretie DMM ndendero babotokarie oni bokaria mutuma twithinkia na bokarie seneta weto ora togeragira mbeca na robito kanitano cha maendeleo akareta na mutuma nekenda Meru etana mbere na totekera Kaburi menya siasa tenjira nero na gote mtu kegura gote kionjekere age siasa gekinye ende antoba Irumi bau bakuwa gona bagapakia Kaburi bage bakiwa bakaua Kaburi akalija mtu akuweo oje no akuwe na mtu ate my friend laina totale tietwe na reverend gavana na tuwe na senator kana ka reverend sawa neruka tuete tabwa kwa kaburaba tuweto no tuwa maendeleo na nkebwera kagojo tera jetenarua twali togeta kakoni primary lakini kwa kutuka ende kiana kowera itone tekanedia na gavana kakoni primary neto bora tembe ya kwa kirasi ya ECD na toteni ngakura totena kirasi kereko sawa kera kenge kwa ntoko da kwarelia gavana ya permission kwenda propaganda ile kwenda kirungwa kwa goko na ndio kwa nieto andekana batwe twere nafasi itano cia anyuma ECD ira twanenkari imwere kabogoya kia ndungu kidwa mogae na mokosione na etwatekanĩrĩria na ngaba nojo arimo bau batwere korutana cukuru bakire gotobeta tura pare agwa na ne qualified ibo bakande kwa cukuru ireko
leo na mtu akuaga gotea tebande kagwa go US kati wetera tone kama mateke tate katea ndikwa alafu ngaba na mathematics na sisi tuna nafasi on the 40 ya nurses na tuwe 145 kwa maanisha wanatoka Kairo nasi omwe kwe nditaro ikagetata kwa uno ndo bakande kwa toka ja kuona na kama kambati ego juasi katoka ranga bana ibwe gare propaganda iko tinda ikarugwa ikapambana nazo ngabana ibwe ga na benki no ndo bakiega na ndio tukoyonde watina aja na ndeti toku oinge ofisi tego karia. Asante. Thank you mheshimiwa. Okay, ria mukuru witwa Alhaji Agethi Ntubakaria muitithie mbonetine kwina mzee witwa Alhaji ya mzee wa kazi haraka kenda twathukana na antu beta kunda ikombe gya chai mbere kutuka muno watira mzee muitithia u bwana Ndangi. Oh, itiende ene bwana Alhaji. Ninya Alhaji ni jenzi babo borua nara kurire no gua nara kurire. Kano rere kama mutiere te agaria te. Ikorea bwana uwa wega izembecha. Au aga izembecha wewe te mana utumira mbecha bubu hii. Nengera Alhaji. His Excellency Gavana Mutumanto Idinkia, Mheshimiwa wetu Senator Kadhuri Muronge, the Deputy Governor Mutembe Mbiuki, na atongeria bonde Ekoro, Nana, Atana Bakaria. Bwana Yesu asifiweni. Bwana Yesu asifiweni. Ni ndeja kuga gaunto kanini narua Mheshimiwa Kadhuri Muronge na ndeja kwera anto bonde barato twera na bogwa Mheshimiwa Kiraito Muronge is officially retired na Kiraito tokareta no weekend ithato na mbera megambo enganona na megambo euneje atobara batwera bakothinga ta Kiraito Muronge John totoreo bara bakuja na eria na Kiraito Muronge toreo bara bomba kujokeri chachi no ntoma Kiraito Muronge toreo bara batemanya ko banduka kinyato kageto atea antoba ubonde. I want to tell them today na intomeri kuma Kiraito na akabo etarabu tetoiu tore nyuma ya Kadhuri Muronge ja seneta wetu Amero. Asante. Na tore nyuma ya Mutuma wa Idinkia ja gavana wetu Amero. Asante. Na kwera Mutuma Berembe kama microphone yeje ndegoro Saudimenti, we are not as foolish as we look. Asante. Bati otongeria bwa Irumi, otongeria bwa Nchikorano, otongeria bwa Tokuata Tochukare, otongeria bwa Gindoni, tokuga kwamberia narua, tokoraga na nae. Nabu. Ombani ya nina njara ntobeto. Tokorega. Ombani ya nina njara. Bwana Yesu asifiweni. Amen. Asanteni sana. Asante. Thank you Mheshimiwa Alhaji. Tuina mukuru njuri wetu akaurobe chau ati ukethania ega nkethire garwiro. Tuti ukethania. Tuina mukuru ngio njuri wetu wa mantiri. Ngomibo muona agire gichungi gia siasa. Na andika choke program kiri Senator Meru kenda tubanga kana ni atete kaba tukathuka mbere mbura ibana bagua twathuka mbere mbura wazee babu na are twathuka mbere mbura kogwe